Sanibonani guys, usisi uthi awushozi nginamahloni ngikhuluma le story lesi nginamahloni cause begile involved. Unali party nje begile involved. Mohotshona. So now that I'm older, I'm wiser, I can see what izinto besizenza bezi wrong. But unfortunately, izinto ibisilcithile senzile. Awusana urigabwela mrako and fix isakwenza emuva. Yabona? Uthi awushozi mina ngikhule sikhule kithi vele besi 3 so last bona sikithi mama makayizala mama unfortunately azange survive I childbirth washona so abesina sikhula under umkhulu wethu nogokwethu sikhulise yibo uthi mama mbeyanga nama ama siblings amani abantwana bakho abanye labeka nabo bashonile so umuntu bekasele umntwana wabo bokumama so thina sonke saphila under ugogo uthi laba sihlala khona Australia besihlala vele emaplazini like emaplazini umkhulu wami bekasebenza anomunye umlungu so like beriphila mode plasing and then bekunamanye ama families now asebenza analomlungu lwemaplazini and then sihlala sonke like boholi a small community yabantu abamnyama abasebenza kulama plaza la bekuyi farm yama potatoes so bebasebenza lapha bomkhulu wethu and then kuyale phambili bekunomunye futhi umlungu like bekuma lazima nama plaza ama farm so bekuyimpilo besiphila ke leyo or awushozi thina ukuthi siye esikolweni it was a struggle for us ukuthi esikolweni because sihlala emaplazini and isikolo obsekudeni so umkhulu wami wathenga amadonki ayi2 so kwabe sisakhona ukuthi uyasikhapha asibeke halfway and then thina siyahokha siya esikolweni because besuka la emaplazini la besihlala khona and then siya lapho esikolweni because isikolo besikhona besisincane bekusabalungu and then thina besingakhona uafford ukuya lapho so besiya kulesikolo lesi esikhona sabantu abamnyama but it was very far mara thina sihlala khona but we struggle because of ugokwamvele beyangafuni ukuthi sihlale singesikolweni because umkhulu wami was the person obe forced ukuthi ngcono sikhule sosebenza lo mlungu babona singesikolweni gokwamathi next nomntwana abantwana ubakhapha ekseni kakarikani bernamela karikana lidonke rena ari esikolweni and then bari beyakotseleng then siyawokha ke sifika esikolweni uthi all the time and after school sometimes school asilanda sometimes school asilande but it was a very long distance usuka la besingena khona nala sihlala khona emaplazini fine or awushozi kodi plasing behona lo hore like ayonke indawo kuyakhanya so if kukhanya like la and kukhanya because of umlungu siconnectele the demlungu like bakwathisele nabo umkhulu nabo gogo bayasicimela sihlala singanambani or naro hose rehula recancer libone like ilight libone la paraffin sikhule sibasa phansi sine light or awushozi mina ngazi ukuthi ukuthakatha ugokwami bekufunde leso sikhathi or ukufunde kudala akitsebi uthi awushozi thina umkhulu wethu bekasebenza lapho farm no ugokwami bekasebenza lo mlungu like lendlini bekasebenza like ukucleaner like homo the farm owner bekayi domestic worker lapho and then umkhulu wami bekasebenza emazambaneni ke uthi awushozi thina masiphila so izinto zethu like beriphila bophelo ba cut and paste gore no holo petja kiphilo esibi eribuxwayitse ukona uthi so isikhathi masiya awushozi kuba nama rumors ukuthi ebusuku kuba nezemfene la so like beku snacks cause la besikhona bongana like izintaba eduze but because of beku small community abantu abamnyama abahlala lapho bakwaba nama rumors aqala ukuthi kunezimfene lezimfene zakagokwami how indaba ibe kancane ekibo so to sisukelina kohabo kelina una litshweni diyahutswa obona abantu bahlala abakhuluma like that or awushozi one stupid day my grandmother angazi ukuthi wena ukhohle ukuzivalela lezi mfene because sina besingazazi besingaziboni because la besihlala khona besihlala phakathi kwezindlu like eziround ezenze udaka like those small houses nje ezingasi right uthi besihlala kuzo leso sikhathi uthi mina ngawuthi my grandmother wakhohle ukuzivalela or kunala beka khona uthi one time izimfene like zagcwala like ecekeni la sihlala khona ne community uthi imfene zagcwala so uthi like no phithisela chweni the whole night that time uthi uzo nomlungu lo bafike bagijima kube nomuntu ogijima emlungu ukuthi hey kucwele izimfene umlungu azibespa afuna ukuzidubula cause ecabanga ukuthi zodla ama potato wakhe then ngale ngasemuva ngaseback beyatshalela like a small milli la vele beba thola khona umbila
uthi awushozi izimvene zibaleke like lichabe libona lokhwa lisithunge lichabe uri awushozi ugogo wami from there wabesacela uba umkhulu wami ukuthi bathuthe endaweni like ama rumors was like yeah imfene zagogo yabona nathi simanga ukuthi ayithini ugogo simbona umuntu right bese ngicabanga ukuthi angaba nezimfene and vele besingayi believe this thing cause ukuthi ukuthi abantu banamanga lezinto lezi imfene zilambile suke la suka khona sizofuna ukudla la like into besi believe because of we were young first umkhulu ukuthi vele ba move ayeke nomsebenzi umkhulu vele ba move I'm forced until vele umkhulu because of Kim said high adumela umove ke siyamove ke ngabe sisihlala emakhaya la normal ukuthi la kunomuzi asasuka le emafamini sesihlala la kunegezi khona and la sihlala khona isikolo sesiseduze safika lapho saqala sihlala emkhukhwini awushozi umkhulu amathola istende waqala ke wakha lapho umkhulu amathola umsebenzi kwelinye side la bebakha khona like bebakha like bebahaditsila kodeni so uthi wathola umsebenzi lapho ke kwami nayo hamba kufuna umsebenzi osemakhishini nayo wathola uthi impilo yaqala ke ngathi seyaphaphama awusjozi zonke izinto ngathi seziyahlangana uthi hayi uqala ukwakhiwa one room ngisibasebenza boy 2 bakhi one room bakhi 2 room bakhi 3 room indlu seyahlangana ke manje uri awusjozi kube nendlu vele abayakha bathi kinqu yadiwoko kuyawoko kenhlwa lekho cause ukukwambekana izinkukhu bakhe vele indlu leyo vele izinkukhu la kuhlala khona amadroma amanzi bekuhlalwa khona ngapha ngezinkukhwini uthi awushozi one day ugogo akekho so sihleli nabantwana basekhaya uthi like ugogo because of sajwayele lempilo lebesiphila uyathanda ukubasa phansi even if lab sila khona besinalo imhlakasi barko kwami like beyasela njalo ukuthi yena upheka phansi yonke into siya nathi besele sijwayele lempilo even though laba sihlala khona semakhaya but not amakhaya la obona uthi house basile vele siyathamhlala ngaphandle vele late as alternative uthi asihlala ngaphandle vele siyasicocela emlilweni uri awushozi umntwana sikithi ayi mara sesingibona imfene yazi yabona uthi like afreeze so akhuluma athi ngibona imfene yazi sithi ubona kuphi athi bhekani phambi kwami uthi masibheke ngisho athi kulona mawuhlele emlilweni like it's difficult ukubona like into elenkolo 15 cause like wena yakubona wena is difficult ukuthi ungayibona uthi sibone ngesithunzi sithi hayi wena yafanisa bebe umuntu wadlula athi serious ngiyibonile imfene eniyengale ukweneza inkukhu so my sibling my younger sibling athi iyohlisa inkukhu zakagogo asahambe nisebheke yabona awushozi siyadobha vele umuntu obhraf mina ngivele ngiphethe isigodo akubona siyangale ogeneza inkukhu kagogo sicabanga ukuthi vele iyohlisa inkukhu zakagogo lemfene awushozi sihambe vele sijikeleza ngasimo akunamuntu umkhulu akekho ugogo naye akekho sesihleli sodwa emlilweni waiting for them to come back awushozi sihambe vele siyengale ngasemuva vele sihlandelele ngale ogeneza inkukhu ame ukuthi sovula lo yamnyango kanti ugogo saceda indle athi hayi nina nenzani lapho hayi then umntwana sekhaya cha sibona imfene ingena ngapha kunamfene lapho ngaba nemfene la nemizini so ithi imfene ivela kuphi vele ugogo athethe or also bese pick up or my grandmother knows ukuthi there's a monkey here glowon uthi singayiphiki sithi hayi mara nathi sicabanga ukuthi isithunzi but uSibisiso uthi uyibonile gogo uthi uyibonile imfene ingena ngapha yabona uthi gogo athi manje la ngicheck avule lapha yana eminyango akuna light ngale ogwenisa inkukhu uthi avule athi hayi akuna next ngapha asambe endlini uthi avele sihambe sicima umlilo vele siyendlini uthi awushoza Sibisiso like the following day athi mara nasi singiyibonile imfene leya imfene ngiyibonile athi newokhu ngiyibonile imfene engibonile na ukuthi ngiyibonile imfene yabona acikelele into ukuthi ngiyibonile vele uthi atshela ugogo athi gogo mara ngiyibonile yazi imfene inkukhu zakhe mara zange zidleke athi akunamfene ngale akunamfene ngisho ngishekile akunamfene athi gogo mara ngiyibonile imfene yazi serious ngiyibonile gogo athi suka endabeni lesi uthi wandaba ezemfene sishiyele besihlala khona le emaplazini akunazo imfene la ora awushozi kudlule boma 2-3 days ne uthi vele uSibisiso lakhuluma ngale thing like kube trauma to emntwaneni ukuthi ubone this thing eningene ngaleni yabona ora awushozi one time sengena umjolo phela mina manje sengiyajola vele sesikina boyfriend ebusuku mabalele vele ngiphuma nyanyonyobo yabona
Athi one time sengithole i-boyfriend around athi ngizuza ngizokujonsa ngizokuscape or awusizikidumele ke ohle ngabo 11 akokosekalele yabona or awusithi umuntu angiscape vele ngikube ukuthi ngiyabaleka ngimtshe ukuthi fanele ngibuyise ngabo 3 ekseni before gogo because gogo bavuka ngabo 4-5 ekseni uthi before gogo avuka angibuyise or how sharp hayi ngihambe ngikabo mfana ngabo 3 vele umfana vele angivuse vele athi asihambe or awusithi aretlahela like sijika so sondela vele ngase gate nasekithi uthi awusithi sayibona imfene ithi khinci ijumpa igate ayivuli uthi yangena iya direct ngale usibusabona ngakhona ingene kakwa ukonga lehuko iya ngapho or awusithi ngimangala ukuthi no man no like it cannot be uthi ngibuze uGayi ngamanje ngithi mara uyayibona into engiyibona uGayi athuke athi ye befuthi angisasondeli ndombazana uzozibona hamba uyiwanekini angisasondeli ngiyajika or awusithi ikitsena or kibele sibethisa or I just want to see ukuthi lemfene kahle kahle ifunani ngale ukini uthi ngibe nalesibindi ukuthi ngiyovula ngale and ngiwani leso sikhathi or awusithi akele godu umnyaka wakho ukongo ugogwami ukhona uthi or ibona di nitrous tsela tsa khali tsa lace zakudala zabogogo tsa di anaroko ugogo amusele nga anaroko imfene ikhona uthi lana phansi awushosi utletse dijo uthi and into engimangaza kumasikhula mina bengamboni gogo amatheni cross bathe kithi besihlala sinokudla into besingabi nayo like kidiyaparo you just stationary mara dijo besihlala sinazo ora awushozi imfene leya ushuthi baby yozula cause phansi kugcwele ukudla ora awushozi ukogwami ngingene asanahana like the shock on her face even if nale mfene uthi beyithukile yaze yazibhaca like yabona murago like a reverse yadu uta kakokwaka like elebeletsi kofasi ayifuna ukubheka phezulu ukogwami umile like naye ushocked ukuthi ngiyambona unemfene and mangithi ngibheka phansi kunokudla phansi ora awushozi kunali dijo kofathi uthi mose ngimangale ngingasho next uthi vele nami ngishaya uvalo vele ngiphume ngivalo umnyango ngiphume ora awushozi ngiphume ngijikeleze so angisho ngigcoka impahla zayizolo phela ngagcoka namapijama uthi ngijikeleze so ngithi ngingena ngasemnyango uthi ugogwami kanti sewuceda indlela mangithi ngiyovula umnyango gogwami athi ubuya kuPixen so ubuya kuphi ora awushozi azange khona ukuphendula or the way nengichachazela ngakhona like miloko no in shock bengakhona ukukhuluma ungathi bekeme kosinongo sinshapa umlomo gore ngikala ke freeze ake khona ukuhlakantsha amantu uthi gogo vele athi ubuyaphi ngingaphili shithi angibona ukuthi ngiyaphenika angikhoni like I cannot speak for myself so uthi vele amenzele umbhubudlo yini sugar and water amphuzisi then uthi ngihlale phansi ora awushozi azange ngimbuze ukuthi wenzeni nalemfene uthi angambuzanga azange ngitshele umuntu ngathula ngathi tu yena into angibuze ukuthi ngibuya phexeni so azange ngiphendule wanyeka nginjalo ngahamba ngayolala uthi the following day mangimbheka umuntu uyashalazela what the following day bekiya esikolo awushozi ngahamba ke ngayesikolweni mangibuya vele ngithola vele umele ugele makafika vele angitshele ukuthi into ebonile iqiniso and lento leyana into esiphilisayo like what awushozi ke makalo hora jwang yonke leminyaka bathi kokwamona izimfene like it was true yabona so uthi ngimbuze ngithi manje ihlala kuphi lento sibisisa uma kayibona bekayibonile athi ihlala esigangeni emini ibuya la nebusuku ngithuma la yakhona ithatha whatever ifunayo iletha la nendlini aniboni mina ngingalambi la ngiyanisupport or awushozi kebele sibete sa hore ke nyako ibona during the day ngifuna ukuyibona yabona kokwamata samsotheza or awushozi risamayire kothabeng afika kothabeng or awushozi abize ngegama sibonini kudum efika kokwami phakame vele imengezinya ngathi umuntu uthi vele amtshela ukuthi umntwana if anything happens to me uyozokuthogomela uyozophila naye athi introduce mina kule mfene le meaning ukuthi mina I'm going to take over one day kuzo zonke izinto lezi or awushozi angitshele athi if ufuna something kule mfene le izokwenzela but you should know ukuthi ayikhona ukuthatha imali ngazithatha izimpahla yesi ngazithatha izincwadi yesi but ngikathatha ukudla yesi but cheleta ikhona oyinqa
uri awushozi ngimangale ukuthi ugogo wami izinto lezo zikhona kanjani uthi from that day ugogo wami akathumela lento lokuthi uyenza uyangivusa ngihamba naye sangale kayukungade khokho simela ngaphi sithola ngapho mayifika uyetshela ukuthi hamba kaSibanibani uyothela in hamba kaSibanibani uyothela uri awushozi noholo ubuphilo boro buphila berephila bophilo bo abathi ugogo wamashona gogo makazo shona awushozi angitshele yathi-ke fanele ukuthi ucheck uManuel sothi imfene uManuel fanele ubheke uManuel umuntu aniphilisayo fanele ukuthi umbheke ora awushozi uManuel utlilela amathomo ngavuka uthi phela ucabanga ukuthi manje sengiyajola isikhatha ka Emmanuel isikhatha sami sokuthi ngiskepiwe like ena kwe1 enakhona hali yabona uthi Manuel makaze sometimes angikho uManuel ukhona uManuel akangitholi endlini akangitholi la sihlangana khona ngimokile ngideng akekana hani kirjo ngaba fanele ngirashe ngikithi uri awushozi mina ngamtshela uManuel ukuthi Manuel mina ugogo wamhambile ngicela ukuthi nawe uhambe angeke ngikhone and siphirise sangimela ngasikhone nabo phela wena mawuyentabeni ngicela ukuthi uhambe ungasabuyi uri awushozi kwaba ukuhamba kwaManuel kanjalo uthi Manuel makade uhamba la like sa struggleisha sakhona ubona ukuthi umkhulu imali yahola yincane asikhona ustruggle asikhona igrocery khona ukusilasta inyanga yonke uri awushozi I went back entabeni la umkhulu ugogo wamambiza khona Emmanuel I went there ngabiza uManuel ngathi Manuel ngicela ngicela uzongisebenzela uri awushozi as young as I was nekitso ushweni bithiwa jwang nekitso ushweni ukulela lona jwang nekitso ushweni uyifakwa ngi instruction oro berekele uthi awushozi uManuel wasebenzela ke uthi irane about 2 to 3 years uri uManuel bayangafuni ukuthi ngijole I had to ukuthi ngikhuthe ukujola because of ukuthi ngiconcentrate kuManuel uri awushozi one time mangilele ebusuku because of sengijwayele ukuthi ngiphila Manuel kena uri awushozi mangilele one time ebusuku ukuthi ngizwa ngesandla saboya serkhodi mkhaka uri mangithi clubs uManuel kumbhede ngilena uri awushozi azange screama kangaka ngibiza umkhulu wami sange screama kangaka ngiscreamela uManuel uthi ngascream ngathi imfene mkhulu beyilana embhedeni imfene uri ukuthi uphume kanjani uManuel I don't know umkhulu wafuna waqeda abale imfene yazi sengathi yasilandela isiswalekele bathi unezimfene namanje unezimfene uthi I could see ukuthi umkhulu doesn't even know ukuthi ugogo bekayenzani uri awushozi Manuel will come ebusuku asifihle ngalena bena bengingayi uri awushozi uManuel wabula lezi nkukhu zagogo wabula lezi nkomo zagogo gore anyaka attention yaka gore ke mo notice uri motho wa nyaka uri awushozi I had to ukuthi ke ngicela umkhulu wami ukuthi mina mkhulu ngisakhona ukuhlala la ngicela uhlale kibo babami uthi I had to search for my father's family ngahamba ngiyohlala khabo babami ngashama siblings wami ekithi uri awushozi bangitshela ukuthi bekuba nemfene eza ishaye amabhodo iyenzeni ngokushipapa ngithola idlile awushozi umkhulu wami had to ukuthi ayofuna amakhosi uthi lemfene ikhisho because eventually he had to find out ukuthi imfene yakagogo uri awushozi into inja every day gore nanekile ngwanyana umunyane uphila ngilishweni uthi angazi ukuthi if ever azanga react lelanga intwara sifahle kwenkiranga gore ntshweni netondobala uri awushozi I fear ukuyimakhaya I fear ukuya ku that area because I know ukuthi Emmanuel lana khona usaphila I fear ukuthi umkhulu wami uze washona wangcwatshwa I couldn't go to ifuneral kamkhulu wami because of I know ukuthi ngishinto ugogo wanginikeza yona saphila mina ngavuma kare ngixoyika so awushozi ke phila bophilo ba fear ake khona udima le bona ke robala or awushozi ke tsena ke reke ke jumpa from this church to this church because of ke tshaba gore Manuel o don't treka azang thole or awushozi ke phethe mo o like impilo yami nje ngiyabaleka or awushozi ke otsa or di ferefere bo madubula bo tsheka muka bo English sithengwa is red nes blue uthi ngiphila ngazo because of ke tseba gore Manuel maleng unkemeji and awushozi the sad part ukuthi mangiba kuma relationship I last even 2 months uthi ngoba nomuntu kube mnandi isikhathi masiyi umuntu akasangifonela akasabamba amakhoso or this is my life I feel so betrayed ugokwami uthi wangifaka entweni nje I sis so now ubalekile imfene you're hiding from a monkey owayivuma ukuthi uzoyithatha wena
manje uthi hlukumeza abantwana babobani. And guys, lezi zinto zezemfene yazi ngicocela one day simi story. Yo, ngazi ukhulela emakhaya ke problem. Serious ukhulela emakhaya it's a problem. But namanje lana limalokishini isithwenishe emliteng. Or like awusatse boka chabela kokani. But ukhulela emakhaya it's a problem guys. Abantu bayazifuya izimfene. Nasi. Abantu baphila ngezimfene. Siyabaphilisa bishu. Brosho robala dithweni di a tsoga fro lo ba bisho di a tsoga di lo ba berekela. Sure. Hey guys.